Smo na polfinalu Poprov tekmovanja v podjetniških idejah mladih. Kaj so mladi tokrat razvili oziroma razvijajo, katere so njihove podjetniške ideje? Pojdimo pogledat. Mi smo izumili podjetniško Egomatik, je avtomatski kokošnjak. Ne rabijo ljudje toliko pobirati jajca, jih ni treba boleti za hrbet pa to in ne rabijo toliko skrbeti za kokoši. Je velik zbiralnik za jajca, se zarolajo dol in se ne počijo. Je tudi žleb in tam se zbira voda, ki pole potoči dol v zbiralnik vode in je pitna voda za te kokoši. Se tudi vrti ta kokošnjak in ta mreža, ki je tako na desni strani, ki je mreža, se tudi poveča. Allora, questo è un macchinario per il riciclaggio che ovviamente ogni volta quando butterai qua riceverai dei buoni del 20%. In poche parole questo serve così che le persone possono riciclare, perché nel mondo di oggi quasi nessuno non fa riciclaggio e questo permetterà a tante persone riciclare. Ta naprava se imenuje Plentaj, je v bistvu naprava za vezanje trt. Vsi vemo, da je to vezanje trt zelo zamudno delo, saj kmetje porabijo tudi velike vsote denarja za najem delavcev, da bi bilo to delo hitreje opravljeno. Deluje pa tako, da ko kmet pride do samega debla trte, vstavi deblo trte v to zanko, tukaj kliknem na gumbek, se zapre, med tem časom se ovije okoli naravni lateks, vrvica iz naravnega lateksa, ter s pomočjo grelca na koncu krila se to spne skupaj. Naša ideja je govoreči kipec, ki je sestavljena iz lesenega kipca volka, risa ali medveda, ki stoji na lesenem podstavku. Znotraj podstavka je snemalnik zvoka, ki omogoča kipcu, da govori. Na podstavku pa sta dva gumba, modri gumb, ki govori dejstva o živali, ki je na podstavku, in zeleni gumb, ki govori dejstva o zelenem krasu. Glede na to, da smo mi ravno iz Pivke, ki je središče zelenega krasa. Tako da se lahko naš izdelek uporablja kot spominek.